Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Hey, yeah, of course, I'm going to continue, of course. Mhaka ya Manyangazi the Khomisa. Lo hi nga ta hi khe hi linka, of course. Na Mafamba. Lo wa le ka team Dr. Joyce Rimalo, of course. Yeah, so previously mi swi vonile a hi fike hi endla hi video laha hi fike hi kombisa ku hey Manyangazi, of course, a xi ri busy kha xi rhunga Mafamba. La of course in overall kha kombisa ku Mafamba kahle kahle in overall a nga pfuni nchumu le ka team Dr. Joyce Rimalo, of course, because na vo ma 10 years a nga tshama humesa hit or ku wasting ka ti-resources ta Dr. Joyce Rimalo. However, ka swin'wana of course ra ti 12 ta July if fika sendeliwa a message on WhatsApp hi Mafamba, as you can see kwalano loyi a nga fika a screenshot post yaliya hi nga vula yona, as you can see fika hi screenshot kwalano and then a tsala a message la nga fika tsala ku good morning, when it comes to my business I don't take nonsense. I've laid a dispute against you to my legal department. Expect legal actions. Thanks. You'll respect people's businesses. As you can see, Manyangazi sure hleka ku zina mi hleka, as you can see, a xi responde hi ku hleka wala Manyangazi a xi na mhaka na swona. Tanihileswi hi swi tivaka le ka Dr. Joyce Rimalo le ka team leyi hava loko ma tshama papila ya ti 1 million, so we never know hi ngo twa ku Manyangazi i suwe 1 million ku a fika a susa post because post leyi a nge se yi susa. As you can see kwalano siku the 12th of July post yi ha ri kona hi ta hi monitora hi vona ku ya suka or kanjhani kumbe se 1 million ta yi fikini ka Manyangazi. And then loko ya henhla Manyangazi of course vi tlha fika tsala swin'wana hi n'wi yini hi n'wi tiva ku Manyangazi fika tsako lol what business. I doubt ku ri ka entire career of course hinkwayo ya Mafamba of course u tshama a hi endla 50,000 rand hi ti-sales na ti-events swi combine for the last 20 years. 50 years, I mean like 20 years hinkwayo since ku fikisa 50,000. Hey Manyangazi. Tlha kombisa ku I must just man up and take criticism and capitalize on it. Ku ni nyenyelela i ri ra ni hlupha ni ripeta ko tala guys, ni swi rhaba ni nge swi rhabi mi ta swi twa ku swi ni hluphini swi nge pfuni nchumu hi rini khe hi kuma swipapulani leswi Manyangazi of course a ka fika a vula swona. But I feel like Mafamba should just capitalize on it. Mafamba phela ku trending swinene like for the first time ever mina as Master Tin ba aware of his projects a lava ku khatala ku ti humesa a ni voni swi ri na need mina yo a la ku khomisa Manyangazi ro n'wi pfulela case. So i kombisa loko kwala ka July project ni ta yi kha yi huma very n'wamankena. So mina ku hi mina I think Mafamba u fike vhele tirhisa strategy lexi mfuku va ku ri marketing ya wena yes i nga claim ku i pfurile case mara hi nga pfulanga hina Master T la sweswo hi nyikeni information the controversy la swona, but I don't think swi necessary ku pfula case for real. Swi necessary mfula ku misa loko gay a platform so ita kha ita project ya yena of course yeah hopefully Mafamba ta humesa hit this time around, humesa hit mfo prove Manyangazi wrong because a ngo tlha a vuya kambe phela swi leswi swa the post phela a ngo tlha a vuya kambe a nga ha tsali vito ra wena a tlha ku bifa kambe. So I think loko swi fambisa ndlela ya kahle swi nga tlhutlhi ku i benefita more we kona mhaka leyiwa hi leswo. Nipenda nilo, nitala di kufamba kaya kawa